दिनै नोंथांमोना जे बिटिआर गोरोबथा सानजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे बाइक रेलि लादों बे बाइक रेलि लानायनि गेजेरजों रायजोफोरनो मा फोरमायनो सानदों? गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनिसिम बे समाव साबायखरखौ जासिदों। दिनै मोनसे जोंहा गोथार दिन थांनाय 2020नि जे 27 जानुवारि बे 27 जानुवारि खालि जोंनि संग्रामि नेता बिथांमोन जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDFB आरो UBPO बे मोनथाम हान्जानि गेजेराव 27 जानुवारि 2020 खालि भारत सरकार, आसाम सरकार आरो जोंनि संग्रामि नेताफोरनि दैदेननायनि गेजेरजों जोङो मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन। दा बे गोजोन गोरोबथा खालामनायनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव मोनसे गोजोननि जे थासारि आरो गोजोनखौ जोङो गायसननो हाबाय। बेखौ जोङो दिनै रायजो राजाफोरनि बिथांमोननिसिम जोङो फोरमायनो हायो आरो बिथांमोनहा दिनै निस्सय बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोंनि बिटिआर हालामाव गोलाव समनिफ्राय बेयाव जे हिंसाजों जे सिलाय गुलि बारुदनि जे मोनसे परिबेस दंमोन, सारा भारतआवनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ मोनसे अस्त्रनि जे जनजनि अबस्था, बेयाव माने खुनु सोदोमस्रि गैयै मोनसे थासारिनि गेजेरजों जे जोंखौ सिनायथि होबोबाय थादोंमोन। जों दिनै खिन्थु नैबे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोङो दिनै बे बोसोरब्रैनि गेजेरावनो दिनै जोङो एसे बर' जाथि हिसाबै एबा बिटिआर ओनसोलाव जेसेबांनाखि जनगोष्ठी दङ बेयाव जोङो मोनसे गोजोनखौ गायसननो हाबाय होननानै जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो बेखौनो मेसेज होयो। दिनै मानगोनां जोंनि पर्बतझरा जिल्ला UPPLनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि दैदेननायाव जोङो दिनै बेयाव गासै 500निबो बारा बे बाइक हान्जा सुरनायखौ जागायगोन, गोजोननि हान्जा सुरनायखौ। आरो बे हान्जा सुरनाया नैबे थिपकाइ हायार सेकेन्डारि फोथारनिफ्राय जागायनानै बियो ओरै पलासगुरि सांमोन्दा जानानै थांनानै जालाबिला आरो महामाया बे फिल्डआव जोबहैगोन। दा आङो बेखौनो खावलायदों जोंनि जे दिनैनि बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ सोमोन्दो लाखिनानै जे गोजोननि जे बाइक हान्जा सुरनाय बेयो मोजाङैनो मोजां जोङो जाफुंगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिटिआर ओनसोला जेन' गोजोननि थासारि फैनानै जोङो फारफ्रोम बिथिङावनो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय जेसेबांनाखि जाथि जनगोष्ठी दङ बेखौ जोङो खौसेयै लानानै मोनसे गेरेमसा जोङो माहारि दानो हायो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै। बेखौनो जोङो रायजोफोरनिसिम आसा खालामो। जोंखौ निस्सय मदद आरो हेफाजाब होगोन रायजो राजाफ्रा। सानसेनि हाबाफारि ना? दिनै जोङो बेयाव सानसेथार बेयो हाबाफारि नङा, बियो 2-2.5 घन्टानि गेजेराव बियो जोबनाय मोनसे हाबाफारि जागोन। जोङो जेन' मेनटेन खालामो खारन जोंनि बे बाइक हान्जा हाबाफारि बे गोलावथार नङा। जोङो बे फिल्डनिफ्राय जागायनानै बेनिफ्राय सांमोन्दा আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী হৈছে পঞ্চম বিটিআৰ একৰ্ড ডে। যে আজিৰ এই দিনটোতে 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা NDFB UBPOৰ মাজত এটা ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি হোৱাৰ ফলত বিটিআৰ শান্তি চুক্তি হয়। আৰু এই বিটিআৰ শান্তি চুক্তি দিনটোতে আজিৰ প্ৰত্যেক বছৰেই আমি বিটিআৰ চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈ এই বিটিআৰ একৰ্ডটো উদযাপন কৰে। এইবেলিও আমি বাইক ৰেলী, পিচ ৰেলীৰ যোগেদি আজিৰ এই কাৰ্যসূচীটো হ'ব। কাৰণ আপোনালোকৰ যোগেদি মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ আজিৰ দিনত যে আজিৰ এই বিটিআৰ একৰ্ডৰ যোগেদি বিটিআৰ অঞ্চলত যি এটা স্থায়ী শান্তিৰ পৰিৱেশ আহিছে, এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, লগতে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৃন্দ, NDFBৰ নেতৃবৃন্দ আৰু সংগ্ৰামী বন্ধুসকল সকলোলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতসকলৰ সকলোৰে প্ৰচেষ্টাৰ ফলত
আজিৰ এই বিটিআৰ চুক্তি হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এই বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ ফলত এই বিটিআৰ অঞ্চলত যে এটা স্থায়ী শান্তিৰ পৰিৱেশ এই স্থায়ী শান্তিৰ পৰিৱেশ আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিটিআৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা প্ৰায় ৩৫ লক্ষ জনসাধাৰণৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাজ্য তেওঁলোকৰ যিটো সহযোগিতা তেওঁলোকৰ যিটো সঁহাৰি তাৰ ফলত এই অঞ্চলৰ যে এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি হৈছে তাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আজি এটা সময়ত বিটিআৰ অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে তেওঁলোকে সপোন দেখা পাহৰি গৈছিল কিন্তু আজি বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ পিছত এই অঞ্চলত শান্তিৰ পৰিৱেশ অহাৰ পিছত এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে আজি এটা সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই অঞ্চলত এটা ভাল এটা পৰিৱেশ হৈছে এই অঞ্চলৰ মানুহৰ মাজত এটা সময়ত এটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আন এটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত কোনো বিশ্বাস নোহোৱা হৈ পৰিছিল কিন্তু আজি এই বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ ফলত এই অঞ্চলৰ এটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আন এটা জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বিশ্বাস ল'বলৈ সক্ষম হৈছে বা এটা জাতি জনগোষ্ঠী আন এটা জাতি জনগোষ্ঠীত বিশ্বাস তথা আস্থাত ল'বলৈ মানে হেৰি হৈছে আৰু কি ৰাইজলৈ কি মেছেজ দিব ৰাইজলৈ মই এটাই মেছেজ দিম আজিৰ এই দিনটোতেই যে এই বিটিআৰ চুক্তিৰ ফলত যে বিটিআৰ অঞ্চলত এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ আহিছে এই বিটিআৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ৰাইজে যাতে এই বিটিআৰ একতটোক তেওঁলোকে মানে ছাপোৰ্ট কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যি শান্তিৰ পৰিৱেশ সকলোৱে যাতে সহযোগিতা কৰে যাতে এই বিটিআৰ অঞ্চলখনত যাতে এটা শান্তিৰ যিটো পৰিৱেশ এইটো যে পাৰ্মানেণ্ট মানে পিছ মানে আহে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যাতে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কৰে এই ক্ষেত্ৰত সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আজি আমাৰ প্ৰায় 500 বাইক ইয়াৰ পৰা ৰেলী আৰম্ভ হ'ব অলপ পিছতেই আমাৰ এই ৰেলীটো টিপকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফিল্ডৰ পৰা আৰম্ভ হৈ পলাশগুৰি জালাবিলা হৈ খোৰাঘাট হৈ মহামায়া বগৰীবাৰী ফিল্ডলৈকে আমাৰ ইয়াত কনক্লুশ্যন হ'ব दिनै बिटिआर गोरोबथा सान 2020नि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जानानै थाङो दा गिबियावनो आङो बे गोरोबथायाव जाय बिथांमोनहा जोंखौ हेफाजाब होनानै गोरोबथा खालामबाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्त्रि अमित शाह आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' सारनिसिम गिबियावनो आङो गोजोननाय बावहरदों जे बिटिआर गोरोबथा बे बिटिआर गोरोबथानि जोहै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन जे थासारि बियो फैबाय दा जोङो बुंनांगोन जे मोनसे समाव जोंनि जे बिटिआर बे बिटिआर ओनसोलाव गोबां मोनसे गाज्रि थासारि दंमोन दा बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव बे गाज्रि थासारिफ्रा गाज्रि बारहावाफ्रा जोंनि गेजेराव हयथ' दिनैनि थारिखाव गैला जोंनि गेजेराव बिटिआराव थानाय जेसेबां जाति जनगोष्ठीफोर दङ जोङो गासै बिदा फंबायनि गेजेराव जोङो गोरोबलायनानै हयथ' दिनैनि थारिखाव जोङो गोजोन खौसेथियै जोङो बयबो गोरोबलायनानै दङ दा बेनिखायनो दिनै जे बिटिआर गोरोबथा सान बे सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो टिपकाइनिफ्राय टिपकाइ हाई सेकेन्डारि फिल्डनिफ्राय बगरीबारि हाई सेकेन्डारि फिल्डसिम जोङो मोनसे गोजोन गोरोबथानि बाइक रेली हान्जा सुरनाय लादों। Welcome to IBT Coaching Institute, Kokrajhar, where your success story begins. Experience top-notch education with affordable course fees, making your dreams achievable. Learn from experienced faculty members dedicated to your academic growth. Our specialized teachers offer in-depth explanations and regular doubt-clearing sessions. Last year से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएचएस का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का प्री क्लियर हुआ है और सीजीए का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मीन्स का प्रिपरेशन कर रहा हूँ. Stay updated with current affairs classes tailored for competitive exams. Boost your exam readiness with daily CBT and offline mock tests, ensuring you are always prepared. Strengthen your knowledge with extensive revision classes. Experience our teaching quality firsthand with a free demo class. I'm Wickful and Maidawani and Asia Kutila. The Bahashi class with the money. I'm from Friday at Tirkujan, I work on I give out where teacher English class has to be मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसमें ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा और कॉन्फिडेंस भी नहीं जब से मैंने ज्वाइन किया है क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत. Access all resources and updates through our official app, Make My Exam.
Receive comprehensive course materials and monthly magazines at no extra cost. Join India's #1 coaching institute with proven success in SSC. Our achievement. IBT Institute Private Limited, the largest coaching network across India. Your success, our commitment. Enroll now and start your journey to success. Visit or call us today.